Yes, kanongere mbahe ikaze ni kuri Newsline Rwanda. Nge ndi Emmanuel nk'ibisanzwe murabizi ko ari amakuru yakadasohoka kabisa aba agiye acicikana agezweho. N'abayoboke rero ba Grassroom bakomeje kurakarira cyane ubuyobozi bitewe nuko bahagaritse urusengero rwabo basengeragamo rero bayobowe na Julienne. Rero hari ibirego RGB cyangwa se RIB nayo ibirimo barega uyu mubyeyi, harimo ko yajyaga aturisha kandi atabyemerewe. Rero cyo ni ikirego cya mbere arimo aregwa cyatumye afungirwa urusengero. Ikindi rero Julienne yabatije abantu atabyemerewe, iryo rero naryo ni ikosa rikomeye cyane naryo azize. Rero Julienne rero yateguraga amateraniro i Nyarutarama agasengesha abantu kandi nabyo atabyemerewe. Ibi byose rero ni amakosa y'uyu mubyeyi rero yakoze, ni nayo mpamvu RGB rero yahagaritse Grassroom Church. Hari rero n'inzira nyinshi z'uburyo yakosoramo rero amakosa yakoze kugira ngo RGB yongere imuhereze igipapuro cyemezwa ko urusengero rwe rufunguye. Harimo icyambere rero Julienne ashobora kujya kwiga, rero ashobora kujya kwiga teologiya, yabona diplome akaza rero agashinga urusengero akaba umushumba. Icya kabiri rero ashobora kujya ajya kubwiriza mu rusengero rw'umugabo we nk'umutumirwa, ariko ntabe rero nyiri urusengero. Abantu rero ntibajya bavyumva kimwe, dore ko muri iyi minsi kabisa abantu barakaye bari abasengeraga mu rusengero rwe rero, aho kandi ko batumva ko Julienne yakoze amakosa nk'uko izindi nsengero ziri kugenda zifungwa, narwo rwari muri zimwe, rwari ruri kuri liste y'abari kwigwa. Rero bikaba byabaye intandaro ko uru rusengero rufungwa. Naho abahanzi habarimo Bruce Melody na King Promise naho rero abahanzi barimo Bruce Melody, King Promise wahariya muri Ghana rero, ndetse Ben XN, aba rero nibo bazataramira abantu hariya muri Beka Arena rero ahazabera imikino ya bare. Bamaze kugera mu Rwanda rero aho biteguye gususurutsa abanyarwanda. Iki gitaramo rero giteganyijwe kubera muri Beka Arena wa gatandatu tariki 24 Gicurasi 2025 guhera saa 2 z'ijoro rero kugeza bukeye. Ni kimwe rero mu bikorwa bitegura no gususurutswa hariya rero abazitabira imikino ya bare iri kuba ku nshuro ya gatatu, ni bare season ya gatanu. Kwinjira muri iki gitaramo rero bizaba bidaciye ukubiri no kwinjira kureba umukino wa bare, ko itike y'umukino ari nayo izakoreshwa kwinjira mu gitaramo. Rero bivuze ko uzagura itike yo kureba umukino azaba afite n'uburenganzira bwo kwitabira igitaramo, nta yandi mafaranga rero yishyujwe. Yes, ibintu rero bidasanzwe. Umuhanzi Bwiza rero yanditse amateka ahuza umuhanzi The Ben ndetse na Bruce Melody kuri album imwe. Ibi rero ni ibintu bidakunzwe kubaho mu muziki nyarwanda, The Ben na Bruce Melody bari ku mushinga umwe w'umuziki. Ibi rero byakozwe na Bwiza, umukobwa uri kuzamuka neza mu ruhando rw'abahanzi, abinyujije kuri album ye rero nshya yise
25 shards cyangwa se 25 shards izasohoka rero ku itariki ya 16 Gicurasi. Bruce Melody rero na The Ben ni bamwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda no mu karere, ariko icyatangaje benshi nuko ubwo bombi rero bamaze imyaka myinshi mu muziki nta ndirimbo n'imwe bigeze bakorana. Bwiza rero agiye gukora amateka atigeze akorwa n'undi muntu, ateranya cyangwa se ahuza hamwe abahanzi b'ibyamamare babiri bahangana mu muziki, bisa naho bahanganye n'abafana babo bahanganye. Uyu rero no ndirimbo irimo Bruce Melody ndetse na The Ben ihujwemo na Bwiza Emerance. Yes, tukiri muri Beka Arena rero King Promise akigera i Kigali rero yatangaje ko ashaka kuzakorana indirimbo na Element, umuhanzi rero w'icyamamare muri Afurika ukomeye mu gihugu cya Ghana. Rero King Promise yageze i Kigali aho azanwe rero no mu gitaramo cy'imikino ya Bare 2025 mu ijoro rero ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Gicurasi 2025 nibwo Gregoire Borten Newman wamamaye ku izina rya King Promise rero yasezekaye hano ku kibuga cy'indege i Kanombe Kigali. Rero uyu mugabo w'imyaka 29 rero wamamaye mu ndirimbo nka Terminator, uyu rero yatangaje ko ahishiye benshi cyane rero cyangwa se abakunzi be b'imikino ya Bare abahishiye byinshi. Atangaza ko kandi Element rero avuga ko bagomba gukorana indirimbo, ati ni igitekerezo nagize rero kandi ngomba kuva mu Rwanda ngisoje. Reka turebe iby'uyu mugabo niba agiye gukora rero amateka nawe umunyegana agakorana n'umunyarwanda. Tukiri mu myidagaduro rero reka tunyarukire Munzenya rero n'umukobwa witwa Kadudu wo muri Genesis Comedy, nawe rero ngo burya ngo yaragerageje kwiyahura inshuro zigera muri 3 biranga. Umukobwa rero Kadudu ubusanzwe amazina ye nyayo ni Kaduhire Ernestine, ariko benshi bamukurikirana rero ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ibitaramo bya Genesis Comedy bamuzi nka Kadudu. Izina rero yahawe n'umwarimu wamwigishaga ikinyarwanda mu mashuri abanza. Uyu ni umukobwa rero ukiri muto mu myaka, ariko inkuru y'ubuzima bwe ngo ni ndende cyane kabisa, iramugora kuyibara. Biragoye rero kugira ngo uganire na Kadudu umukuremo byose bimurimo, kuko nubwo akunda gusetsa hari naho agera agasuka amarira. Iyo rero muganiye n'uyu mukobwa hari igihe cyangwa se hari igice kimwe cy'ubuzima ageraho bikamugora kubuganiraho mu kiganiro, ariko rero byorohera uwo muganira ko aremerewe ku mutima. Icyakora bimwe mu byo yabashije gusubiza ikinyamakuru Igihe nuko ku myaka ye yagerageje kwiyahura inshuro zirenze 3 zose, Imana igakinga akaboko. Nubwo rero adahishura neza icyari cyabaye ashaka kwiyahura bwa mbere, Kadudu uba usuka amarira menshi cyane yavuze ko bwa mbere agerageza kwiyahura hari mu mwaka w'2015. Ati ntabwo ndi bukubwire rero icyari cyabaye, ariko icyo gihe numvaga ubuzima atari ngombwa, rero urumva ko yari yanze ubuzima. Uyu mukobwa rero ni byinshi byagiye bimubaho mu buzima bwe bugiye bukomeye cyane, tuzagenda tugarukaho.
umuhanzi Juno Kizigenza nawe ni umwe mu bahanzi rero bagiye kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Juno Kizigenza rero uri mu bahagaze neza mu muziki nyarwanda yatangaje ko agiye gukora igitaramo kigamije kwizihiza imyaka 5 amaze yinjiye muri uru ruganda rw'umuziki. Ni igitaramo rero giteganyijwe kuba tariki 16 Gicurasi 2025 kuri Institut Français de Rwanda. Iki rero gitaramo kizarangwa no kuganira ku rugendo rw'uyu muhanzi rwatangiye mu mwaka wa 2020 ari nako anyuzamo akaririmba mu buryo bwa live zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe. Umunyarwanda rero ngo niyo waciye umugani ngo umuhana avayo. Imyaka rero 10 irarenze cyangwa se irihiritse rero induru zitangiye kuvugwa muri Miss Rwanda. Benshi rero ntibazi amavu n'amavuko y'induru zakunzwe kuvugwa muri Miss Rwanda. Icyakora ababizi bo bibuka neza ko uyu munsi imyaka 10 yihiritse rero iri rushanwa rijemo uruturunturuntu ku buryo iyo ihene rero ifatwa igihebeba ngo riba ritarabirindutse rero nk'uko byagenze. Nyuma rero ya jenoside yakorewe abatutsi, irushanwa rya Miss Rwanda ryongeye gutegurwa na Ministry yari ifite rero mu muco mu nshingano zayo Minispoke mu mwaka wa 2009. Icyo gihe rero yari teguye ku buryo bufatanye na Rwanda Terre yo gukanwa rero ya Miss Bahati Grace niwe wari yegukanye. Iyi ni sosiyete ya Rwanda Terre rero yari ikora iby'itumanaho. Iri rero rushanwa ryabereye Minispoke imihini mishya itera amabavu rero itangira gutaka ubushobozi rero buke bituma rimara imyaka 3 ritabaho. Mu mwaka rero 2012 ryarangijwe mashirika yariteguye rero igihe ryegukanwaga na Miss Aurore Kayibanda. Ibyiri rero rushanwa byari nko gutwara imodoka ishaje kuko 2013 mashirika yananiwe kuritegura bituma rero ritaba kugeza mu mwaka wa 2014. Rwanda Inspiration Backup yari isanzwe rero itegura ibiganiro paka mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza. Yiyemeje rero kujya itegura iraba isaba Minispoke rero ku masezerano y'imyaka 3. Mu mwaka wa 2014 rero nibwo bwa mbere Rwanda Inspiration Backup yatangiye gutegura irushanwa ariko igenzurwa hafi na Minispoke. Umwaka rero umwe gusa Rwanda Inspiration Backup igihabwa gutegura Miss Rwanda yatangiye guterwa imijugujugu. Mu mwaka wa 2014 iri rushanwa rero ryegukanywe na Akiwacu Colombe. Icyakora ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda batangira gutera imijugujugu iri rushanwa barishinja kuba ko ntacyo abakobwa begukanye amakamba barira sosiyete bayiriramo kabisa nta kintu bunguka. Ibitekerezo byatangiye kwigwaho rero n'abariteguraga basanga rero bakwiye gutangira kujya barerebera hamwe inyungu z'umukobwa wegukanye iri rushanwa. Ubu rero irushanwa rya Miss Rwanda rihagaze fresh, rihagaze neza ko ibinyamakuru byazamutse hejuru kuritegura ndetse n'amafaranga arimo. Kim Kardashian rero yasutse amarira mu rukiko hariya i Paris mu Bufaransa rero aho Kim Kardashian yatanze ubuhamya mu rukiko hariya i Paris rero mu rubanza rw'ubujurire yakorewe muri 2016. Kwihangana biramunanira ararira ubwo yasomerwaga ibaruwa yandikiwe rero n'umwe mu bamwibye.
Kim Kardashian rero yitabye urukiko i Paris hariya mu Bufaransa atanga ubuhamya ku rubanza rw'abakekwaho umwambura bamushyizeho imbunda. Ubwo yari muri hoteli. Umucamanza rero yavuze ko Orman Ait Kedach uri mu baregwa rero bemeye icyaha yandikiye Kim Kardashian ibaruwa ubwo yafatwaga mu mwaka w'2017. Kim Kardashian rero yavuze ko atigeze amenya iby'iyo baruwa, maze umucamanza yimusomera urukiko rwose rwumva ibaruwa igira iti: nyuma yo kukubona kuri televiziyo yo mu Bufaransa no kubona amarangamutima yawe, nibwo nabashije kumva ububabare n'ihungabana naguteje, bituma mfata icyemezo cyo kukwandikira. Komeza rero igira iti: si uko nifuzaga imbabazi, ahubwo nshaka kukubwira nk'umuntu ku wundi ko mbabajwe n'ibyo nakoze, kandi nababajwe cyane no kukubona urira. Ati nababajwe n'ukuntu naguteye intimba, umugabo wawe, abana bawe ndetse n'abagukunda. Ubwo rero yasomwerwaga iyi nkuru, Kardashian ntiyigeze areba uwo mugabo mu maso, ahubwo yasutse amarira. Ibaruwa rero ikomeza igira iti: ntawe ushobora gusiba ibyahise, ariko nizeye ko iyi baruwa izagufasha kwibagirwa ihungabana watewe nanjye. Ubu bujura bwabaga rero uyu mugore bamusanze mu cyumba cye, bamwiba ibikoresho by'agaciro birimo impeta y'isezerano ya diyama rero ifite agaciro ka miliyoni 4 z'amadolari, yari yarambitswe na Kanye West rero wahoze ari umugabo we, hamwe n'indi mirimbo rero myinshi cyane, byose bifite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari. Gusa mu makuru rero agezweho biravuga ko ari abajura 10, ubu 2 muri bo rero akaba ari bo bamaze kwemera ibyaha. Ubwo rero abandi 8 nabo dutegereje ibyabo. Reka twongere kubana rero mu yandi makuru. Nge nari Emmanuel, iyi ni News Line Rwanda. Kora subscribe kugira ngo ujye uyabonera ku gihe.